Kua huitahi te minita whakahiato ora me ngā māngai o te ropu wāhine Māori toko i te ora, ki te kōrero mo te uepu ka arotake i te tari tamaiti taiohi whānau. I kōrero motuhake mai te perehitini o te ropu wāhine Māori toko i te ora kia mātou o te karere mo taua hui, hei tāna e whakai ana te minita a Anne Tolley he hapa te kore tohu Māori ki taua uepu. Nō reira kua tīmata ia ki te kimi Māori hei whakaki i taua āputa. Kei he taka ana tēnei pūrongo. Ko ngā peretihini tawhito hei kai whakaatu i tēnei whakaputanga ohorere, e pāna ki te komiti whiriwhiri mo te tari tamaiti taiohi whānau. I had a meeting with the Minister last week at her invitation, and we discussed the panel. She agrees that there needs to be a Māori on the panel. He whakaputanga tēnei mai i te minita whakahiato ora a Anne Tolley, i muri mai i te whakatakotoranga o tētahi komiti whiriwhiri ki te arotake i te tari tamaiti taiohi whānau, a kaore he Māori kotahi i te komiti rā. I takariri te tini pērā ki te kāhui rangatira āiwi me te rōpu wāhine Māori toko i te ora. Nā wai ka tono hui ki te taha o te rōpu, a nāna te ki taurangi he kanohi Māori kei tua. My impression was that they were looking to appoint somebody fairly quickly. Nā rātau tētahi ingoa i tuku me te manako ka ea a ko ake nei. We have had some discussions also with the Minister of Māori Development, and he asked us to suggest a name. Aha koa ngā whakaputanga motuhake kia mātou o te karere, kei te mau tonu te minita i ana kāri ki te uma. You were told that you're about to looking at appointing a Māori onto the review panel, is that true? I'm just having discussions with the chairman of the panel at the moment. We're told that a name has been submitted to you, a Māori name, is that true? I'm just having discussions with the chairman of the panel at the moment. And just lastly, the president from the Māori Women's Rights League told me that you acknowledged to her yourself that there should be a Māori on the panel. Is that true? I met with the Māori Women's Welfare League after they wrote to me with their concerns, and we talked about a lot of issues, and that was one of them. Engari kua māro ngā whakaaro o Prue Kapua. Is there a possibility that this will perhaps not go in a positive direction? Do you anticipate that potentially happening? No, I don't, from the discussions I had with the Minister. Kua toru marama ke te komiti, e hui ana, he ta Gardner, te karere.